Sa pagtugakan bulkang mayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararuman istoryan ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pagkusanan pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtugag kan bukang ngayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararuman istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kagsawa bakusan ng pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa